Nongeye kuguha ikaze kuri Rewo TV Entertainment, ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Ni inkuru rero yari imaze iminsi ivugisha abantu benshi. Ni inkuru iri kuvuga yuko Bikira Mariya amaze iminsi abonekeye abanyamusanze. Ni inkuru yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi, by'umwihariko abanyamadini muri rusange. Hanyuma rero hakaba haje indi nkuru yakomeje kugenda ivugisha abanyamadini, iri kuvuga yuko Prophet Joshua ibintu yakoze cyangwa ibintu yavuze ari ibintu bidasanzwe cyangwa ari ibintu bidakwiye nk'umuntu usenga, nk'umuntu w'umurokore muri rusange. Prophet Joshua rero yatangaje yuko nubwo ari umuhanuzi n'umubwiriza butumwa atizerera mu myumvire yo gufata abantu banywa inzoga nk'abakoze icyaha mu gihe batigeze basinda cyangwa ngo zibakoreshe amabi. Uyu muvugabutumwa unaherutse guhamagazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha RIB asabwa ibisobanuro ku byo gutesha agaciro ifaranga ry'igihugu cyacu ry'u Rwanda. Avuga ko ashingiye ku myizerere ye no ku bumenyi bwe yavomye mu gusoma Bibiliya igihe kirekire, abona ko kunywa rwose inzoga nta kibazo biteye. Yakomeje agira ati, njyewe nemera inzoga ndazinywa kuko muri Bibiliya nta hantu byanditse ko kuzinywa ari icyaha, gusa nemera ko iyo uwazinyweye yasinze zigatuma akora ibidakwiye nibyo nakita nk'icyaha muri rusange. Nk'uko rero yabigaragarije mu kiganiro yagiranye na Isimbi Seifo Henad Joshua wamenyekanye ku izina rya Prophet Joshua, yanasobanuye ko yabaye ahagaritse ibyo gukora umurimo w'Imana, by'umwihariko kugenda abwiriza mu nsengero kugira ngo abanze ashake ubuzima. Ni inkuru rero yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi, by'umwihariko n'abayoboke be, kuko bamaze nyine kugenda bavuga batese ni gute umuntu nk'umuprofete cyangwa umuhanuzi ashyira hanze yuko anywa inzoga, agakomeza yerekana yuko anazishyigikiye rwose kuzinywa ko nta kibazo kibirimo. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bivugisha abantu benshi. Ni nyuma yuko rero hari inkuru yari yarabanje ivuga yuko Prophet Joshua yari aherutse no gufungwa kubera gutesha agaciro ifaranga ry'u Rwanda cyangwa nyine gukora ibintu bidakwiye, aho yaje kuba yakora icyo wakita nka keke mu mafaranga y'u Rwanda mu note za 5. Abanyarwanda benshi bakagenda babibona ko atari ibintu byiza nyine. Ni nyuma yuko rero uyu muvugabutumwa akomeje no kugenda yerekana ko ari umutunzi w'agafaranga kabisa, kuko yakomeje kugenda agaragaza yuko afite amafaranga menshi cyane, aho yaje kugenda agaragaza yuko ashaka kugura indege, agaragaza yuko ari umunyamafaranga muri rusange. Rero ni inkuru yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi, nyuma yuko nanone yaje kubatangaza yuko kunywa inzoga nta kibazo kibirimo kandi ari umuprofete. Nge rero twari turi kumwe muri iki kiganiro, nitwa Rewo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Nawe ubundi icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Thank you so much.